Ok, scena Petropad 6A, take 3, gdje je moja plaća, klinac. Yes, mogu jedva. Tek si tu vidi. Ok, super, samo te Pravi profesionalca si našao. Mogu ja početi? Mihal Begić je dobar mikrofonac. Slažeš li se? Ne. Niko se ne slažem, ne smijem, ja volim baš šta. I have the boomstick! Ja sam Gdje je poziv? Samo malo. Zašto ubrzavaš? Gdje je zvuk? Petropad 4A, take... Ne. Scena Petropad 6B, take 3, ide gas. Možeš od tamo... A Marinu se to baš i ne sviđa, znaš. Ili imaš možda ideju kako ćeš vratiti taj dug, a? Nemojte, molim vas. A šta nemojte? Dečki, sjebo sam. Evo. Ravnas! Kud vi idete? Fran, ruke u zrak. Ajmo mu dat hrane neke. Oni vole jest crve, Ajmo intervju. i jabuke. Ježica Ježić. Reci nešto. Predstava Nešto. počinje, čuje se zvono, uzbuđenje je naraslo. Ajmo ga mi ostaviti na miru, izgleda kao da je isprepašten. Da. Šta sam se ja poskliznuo? Nisi brzo! Nisi tak brzo trčao, bog te! Može, Franove muke, 1B, take 1 mark. Stare prijateljice 2A, take 6 mark. Nisi trebao branit! Dok šta imamo? Šta je do kud? Jer imamo ovo, tu. I onda kad se dignem, tu me više nemaš, pretpostavljam. O, Erik. Četiri, akcija. Op, nisi. Ideš. Ovdje. Scena Petropad 6B, take 2, hoću skočiti kroz prozor. Ovo je haha moment. Ovo je tonac, mikrofonac. Ide gas. Ovo je ide gas, script supervizor. Može biti 9-11. Ovo je moj fotić. Ovo je baka, glavna glumica dana. Nećeš me više dobiti, gotovo. Baka ne Ovdje scena je. napustila i vrti sve, 2 dana sam tu. Karlo je zaljubljen u fontanu. Pitao me Petar da glumim u njemu, ja sam pristao. Glumim drug dilera. To je to. Što nisi još? Tak. Što što igra? Što što igra? Drži jače. Teško. Mark. Ček.
treba uzeti. And that's all, folks. Moj glumac i ja. Caption ovog kratkog isička. Moji glumci i ja. I Vedran. Izveli smo Petra jedna snimati, evo. I mikrofonac je još gori od Vedrana, bog te. On je još manje važan. A ovo je redatelj koji ima najveći zapošljavanje kojeg sam ikad upoznao. Da, ja tam sjedim i niš ne radim. Haha, debeli Petar. Da, to nisam vratio da imaš kameru uključiti. Ovo vam je budžet zapisivača. Imamo usrani monitor star 20 godina i plastični stolac. Se snimaj koliko hoćeš. A ne, sranje. Da, čista prirodna voda. Approved by Ivan Serino. Maja, drago mi je. Maja. Filip. Josip jebat. Franije. Ne. Tko si ti? Je li Erik ovdje? Ali ne možeš to sam, niti jesi sam, imaš mene, imaš Frana. Imaš Frana! I objasnimo mu kako da se makne iz ovog nereda dok još nije kasno. Frane, ne. Ne, kužim, tvoja slava, sve to okej, ali... Onak, Petar ti je prijatelj. Nije Petar i Fran. Fran ti je prijatelj! Kužim, tvoja slava, sve to okej, ali... Petar ti je prijatelj. Nije Petar. Petar ti je, sorry! Ovo neće moći ovako. Šta misliš? Pa, morat ćemo naći za početak. Taj voice crack. Pusti Erika neka uđe. Ti spremaj stvari i... Jebi ga. Pusti Erika neka uđe. Spremaj stvari i... Imao si ga! Pospremaj stvari, gubite mi se s očiju. Jeste zaboravili ko je glavni? Ja sam uložio najviše. Dok ne vidim Marina, ja sam šef. Petra koji mi više ni ne pozdravlja. Ma idi ti s njima. Ivan je sve pokupio, a bez para ne mogu ono ja fuck je. Ne, ali ona ne uzima travu. Ona uzima sve što je na travi. Ajmo reći kamen je na travi, ona će to uzeti i onda će sam trčat s tim. A ja ne tamo. Heavy is dead. I'm not big surprise. A ja samo znam jednu pjesmu na pamet. Pizza, pasta, put it in a box, deliver it to my house and put it on my cock, my cock, my cock, my cock, my cock, my cock, ti mi snimaš shit. Pravi prijatelji, 2, 3D, take 1, mark. Akcija. Sam ću se ovo uvukao, sam ću se izvući. Ali, to ne možeš se sami svega... Glitch! Ali, to ne možeš se sami svega... Glitch! Ajmo opet, let's. Ja se ispričavam. A distreseni jesu big, koji je vama? Opa, koš! Mir. I piješ, jel ova nekakva šala? Ma pustite me na miru. Znate šta, ja ne mogu više. Šta ono pjevaš sa Ah, you goddamn piece of goddamn fucking shit! Ti lijepo kada. Je. Evo, ljudi, čuli ste. Ljudima je lijepo na setu zapisivača. Proljeće Na moje ramene Đurđe Vagze. Ja uzimam donje. Želim se ubiti. To! Hello! Ček samo. It's your
your boy, Skinny Penis. Što kažete, zapisivači? Ne. Volit sam Jelovar, izvolite. Action. Aha. Zelene ili crvene? Dobro. A znam nam idi. Realno, a mjesto je realno dobro, mi tam dođemo gledati utakmice. Ona je naša pizza tamo. Ženska nosi, gemišta. Random pad 2, B, take 1, mark. Take 2, mark. Take 10, mark. 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 Take 20, mark. 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 Rekord. Zabavnije je ponavljati zbog glume nek zbog teksta, u svakom slučaju. Da. Ali dobro, ovo je novo. Mark. Bog dečki! Bog. Šta radite? Pa, ljubimo se. Ja ti garantiram da ti neće niš bit. Biću direktan. Male su Male su Isuse, majko! Biću direktan. Male su Biću direktan. Male su Biću direktan. Male su Biću direktan. Male su Jel mi možeš dovesti prijatelje Edvarda i Karla? Dugo ih nisam vidio. Franjo. Karlo je tu. Karlo je tu. Kak sam sad zaboravila. Nek se ponovo moramo. Da. A jebem. Možda nesreća, možda je ubojstvo. Antonella 1A, take 1, mark. Take 3, mark. Take 6, mark. Take 10, mark. Antonella, take 12. 1A. Take 16. Take 20. Take 25. Imamo za taj rekord. Antonella 1A, take 31. Novi rekord! Jej. Antonella 1A, take 32. Action. Bude. Možeš prejti. Mogu.
Može kreditno. Može. Što te radiš? Što se smijete stalno? Ali imaš nešto reći kam? Ajmo igrati Monopol s ovim fake notesima. Vedran je dio moje Ikea family. Imam prsta uvijek. Vedran je posvojen. Ne, nisam. Šta misliš ko bi me ovako posvojio? Istina. Ali mene su barem htjeli. Pa nismo gotovi. Paprike. Dosta. Kat. Rez, dost.